رادیوی دنجی گله. شنوندگان چنل رادیو دنگ گلدن باشگودارین هجه ایرو 13 کانون 2024 اینه بروکسل ساعت 12 لامده 14 امن اوچه نو روژه پیشکش بکنه پیش چند سر روچه ما لبنده و تیشرین و پرا قرق و زاقه لسدو ده چه دادو کشتن مظلوم عبدی بو میوان رونایی تیوی نخاندنه گرید کرد ده غریب حسو بود در ام شام یک و نچارن اراده ما قبول بکن مالبات آنجو چوینا امرالی سرلدان کرن کنفرانس جنان آده پپید و امجو آزادی ریبرا پوهین بهتر تپکوشن آلوزیا سوریه لزدا دیپلوماسیا هرمی دوباره دماش کودارن هجان دست به برفریان و چین خواهده کل نبنده و تیشین و پرا قرق و زاغی دسته دو ده چه هاتن کشتن فرمانداری گشتی هیزر مجلس لشکری من بچه درباره شهر لبنده و تیشین و پرا قرق و زاغی ده داخویانه که نویسکی دا برفریه داخویانی و هایه هیزر مجلس لشکری من بچه لدیجی ایریشن کومن چته این دولت آترکا داگیر کر این لدیجی بنده و تیشینه و پرا قرق و زاغی برخودانه که لهنگا رابر کر هیزر ما پشت سی روزان او ایریش تک برن چته نچارمان برون بیلانچو شهر سی روزان لپرا قرق و زاغی و بنده و تیشینه و هایه 142 چته لبنده و تشرینه 68 چته لپرا قرق و زاغی تاوی 13 سر چتهان لگشتی 210 چته هاتن کشتن به صدان چته بریندار بون 28 عربه لبنده و تشرینه و 11 لپرا قرق و زاغی بگشتی سو نه عربه لشکری هاتن رو خواندن 2 تانک لبنده و تشرینه و 4 لپرا قرق و زاغی بگشتی 6 تانکن دولت ترک هاتن رو خواندن 5 بالافرین خوکوش هاتن خستن لبنده و تشرینه 20 موتورسیکلت چته هاتن رو خواندن ده بردوام لهنگان ده گو ده هزر مهلدی جوان ایریشان رابر کریه 8 شروان علم شهید بون و 13 شروان جی بگیرانی بیریندار بون فرماندار گیشی قصده مازوم عبدی بو میوان روناهی تیوی و تگیلر روژه و آخوی عبدی گود ام جبو آگر بسته که مایده تیت کشن يعني وكي هزن لشكري مد كونفرنس افكرنا يبقى آل ما راكربو بجراند بو دسا قالك باش هزن نف قصد ده انا ب على رادكن يعني دجبرتي كي مجبورنا وينينا ابجي از بردكن برياركي دي جديه وابجي دمان دمه جي دي خويا كرنكو ام هزكي سورينا وقابيكو قالي سوري جيشكي لسر تباي لسر رمزكي لسر آلك نفذ بكي يبقى امجي بشكي وانا هلبته امجي راكن وسربي اساسيا بريارك برينكي دركتي ما راسته ما اوكر يعني بجبوم مجي اقر بستك ما اعلان كر بالكم الهف ذكر بو قافك وإرشاك هاتا كرن يعني كوبريا اقرق وزاقات در باس كرن يعني وابجي قافك يعني خطر بو نياتي وان داخويا كرن كنت خازن يعني كوباني دور بيش بكن لهولي ما بقهرماني او إيريش يعني تيك برن أنا هذي وان دورة يعني برا قرق وزاقنا بس يجبو أول يجبو كوباني مجاركي أو مجاركي جرينجة نتنا مع علاقة دارت كي جالي كوباني علاقة دارت كي جالي رجابات طبيعي يعني الدنيا علاقة دارت كي دوستي محمي علاقة دارت كي شكري محمي أمدا كاري خاجرتنا وام تشاو برا كوباني باراست ما دجمش كوباني درقست داعش درقست أما دجم جارك دين درخينن والده ام بقالي خب باوردكن حضرتي معنا اللي بالي لان نعم تاني انا بقالك دوستي مجي انا دوستي من ابنتي انا او اللي صار تركي دغدكن ام يجيدكن كو اف اگر بس ما بون بجي شكري او بجي كي اگر بس كي گشتي ودنا دجي دولتا ترك وكو ايرش سر كوبانيجي چنل تركان بانا روسا كربون السربيا مجرب هبدرا خفتبون روسا جوار تركا جوار گوتو هتشي و ايرش بكي وانا جهات جماعه اليكاري خاصن روسان يعني جبونا كو امالي كاربن ابروشي كنا بيرنجي هيج اواج حتى الدوي يعني دوام ناكي
هفسروک PYD گوت گر ام لشام یک بن نچارین اراده ما قبول بکن لسوری پشت شر 14 سالان رژیم عباس الوشیا و روشانوره لسر شکل ریوبریا ولید نقاش مشاندن هفسروک PYD غریب حسو تکلداری هفدیتنم بشامره و روشا لهره مرود ده جاجانسا مزبوطامی عراقی غریب حسو دیار کرد که لسوری کاوس و تبلیه هیه و ابن خاندن کرد هی تاریل الشام هتشه ریوبریک آوای کریه هیز ناون تیو پشکری دادن هتشی امجی بگرانی دخبتن و آماده کاری جیوینا لشام پیک وردکن هیت و بچن لینه دیاره کنگی بچن غریب حسو دازانی کو PYD پشکریا بشداربونا همو کردان ده هفدیتنان دادیکه و گود ام دخوازن به هفره هیته که هف پار آوا بکن گر ام بی پیک نینن ام نکارن دسکفتیان خواه بپاریزن PYD و پارتین دنجی وش دشانده دبن بر دوام کرنا ناکوکین بری کیری تو کسی نایه ست سالک ما تو نگو ام وندا بکن گر ام ببین یک او جینه چارم وینا ما قبول بکن غریب حسو ببیر خسکو با کروشات سوریه رو بریه که دموکراتیک هیه و هاخوی لور پرگاله که کو مرو به هفره دیجین هیه پیوست او یک جبو توایا سوریه بگوره او پرگالا دموکراتیک سبروجا سوریه شام دناوه ده ویده پرگالا ما لسوریه پرگالا هری ماقوله روسپیان عشیران گوتن امنگل قصدنه دسته روسپیان آکانتونا جزیره جیبینه که برفره بشیق و روسپیان عشیرین کرد عرب و کسیت نافدار رپیکانی دی جیبینه ده دیوان حتی البجارتن و داخفتران ده هات گوتن که قوناغا ایرو یا دیالوگانه و دوی دمل دست اف دیالوگ وره دست بکرن داخفتران ده هات گوتن که دوی هیزن قصده ورن دستک کرن و هرم جی لهمبری هر جور ایریشان وره پاراستن دینی قاشان ده هات گوتن که ولایت مافی مروان دموکراسی و عدالت بنفرت و شر نای آوا کرن و رو برن جبو ویجی دویل سوریه دیالوگا نافخوی دست بکن دیالوگ جل سر بنگه آرامی آشتی و آوا کرن سوریه کنو یا دموکراتیک و مافین پیکاتین هرمی ورن پاراستن وره پیکانین بشتاران دنی قاشین خود دیار کرن که اولی گل قصده و رو بری خسریا دموکراتیکن 121,000 کسان به زوره هاتن کوچبر کرن لهرما اولنه هفسروک دایره کار کوچبران آره بریا خسریا دموکراتیک آبا کروشات سوریه شیخ موس احمد لسر مجارا کوچبرین شه بایاخوی شیخ موس احمد آن زمان کو خلک افرین جارا دویمین نه 4 ماه کوچ بکه و گود جبو پیشیل کنکوژین هین مزن تر بگیرتن گل در باسی قادن اوله هاتیه کرن سازین رو بریا خسر همویان سفربر راگهاندن هر واج بو کاریا به کوچبران ره ماسه که کریز ها دوا کرن سازی و گلن هرم برنگ سفربری تفگریان شیخ موس احمد و ها دوام دکه دروژن دسپیک ده گله که زور و زحمتی هبو جبو کوچبر برنگ که باش بینه پیشوازی کرن گلک هولدان هاتن داین روژن داوی آستا کود هات خواستن هات به دست خستن جی گیشتی آستکه طبقه و رقا کوه که ناوندن دسپیک هاتن دیار کرن بون درفتن کو خلک می عفرینی در باسی کانتون فرات و جزیره بینه کرن به وی رنگی کم جیبه مهنک زور و زحمتی در باز کرن شیخ موس احمد بردوامی خویا جهیز نام نتوی جی و هاتی نزمان دوی نتوی نیکبوی سازی اندن پشگیری بدن هرمه لبله اف پشگیری دوی نتنه آلیکاریا مادی به دوی لهمبری دولت آتکا داگیر کر و چیتین و هلوستکه پولیتیک جیبه نشاندن و داگیر کرن جیوه زلمه برپرسیارن بینه درساندن کنفرانس جنان ADP هاته کرند و ام جبو آزادی ریبرا پوهین و ترتیب کوشل مجلس جنان ADP به دروش می ام جنن بریخستن بوی و آزادی جواکا آزاد بکن دیل آوانی ADP بکانی دو کنفرانس ده هفسروکا گشتی ADP چیدم کلش کنوچار نونرم پارتی سیاسی ریخستن جواکی و گلک جن آماده بون پشتی ریزگرتن جیگر هفسروکا گشتی ADP نارین گز گرن آخوی گود تکوشنا جنن کرد و جنن جیهانه به فلسفه جن جیان آزادی دوام دکه بشره برده که مجلس جنان ADP بیروان باحچه آخوی گود ناویندا شر سیمین جیهان کردستانه لیجم پارادیگما نتوی دموکراتیک ریبراپو اساس دیگرن تکوشینه دیگن دوی جم پارادیگما ریبراپو تکوشینه بکن آزادی و کوی و اراده اجری میسوگر بکن بیروان باحچه
هری داوی گو جبو آشتی که ماینده دوی پرسکریکا کورت وری چار سر کرن دوی وری زانینگ و کلیدا چار سری جیره بر آپویه آزادی آوی جی میسوگریا دموکراسی آشتی و جیانا و کویه جبو جی دوی ام مال به مال دری به دری کولان به کولان تاق به تاق بگرن او کار بکن Malbatan jubu çuyna İmraliye serlidan kirin birayê rêberapo Mehmet Öcalan û Wasiyê wî mazlûm dîn bi daxwaza hevdîtine serli serdozgeriya Komaraya Bursayê û Müdîriyeta Girtika İmraliye'dan. Her wa Emine Konar, Xuşka Ömer Hayri Konar, Porat Yıldırım, Birayê Hamili Yıldırım û Meliha Çetin Xuşka Veysi Akta jî bi daxwaza hevdîtine serli serdozgeriya û Müdîriyeta Girtika İmraliye'dan. Hevserken gişte binuneren su yek valatan rehatin gel hevserken giştiğinden Parti Tülay Hatimoğulları u Tuncer Bakırhan binuneren delegasyona yekiti Avrupa'ya devletin yekbuya Amerika u Brezilya u gelek valatendir re la Ankara'ya hatin gel Haberdevken komisyona tekiliyen der ve ya dem partiye Ebru Günay u Bedran Öztürk hevditin organize kirin. Tülay Hatimoğulları da hevditine de ahıvi. Hatimoğulları gutku dem partiye jiber eğri şukom kujiyan befkare uha gud. Deve statüya kurdan veren askerin u derfet bedayin ku begelendin re ve kev bijin. Hevseruke geçti Tuncer Bakırhan jekala geçedan siyasi gir u evdişani zaman. İktidara Türkiye'yi cesaret jireveberiyin cihan edigere u zehtali ser muhalefetan zededike. Bakırhan xwes ku dimjara Demirtaş yüksek da Atalay u kavala de gav beravetin. Bakırhan balkşan ser nikaşın pişti yeke jotme heyen tekilleri çare seriya perskereka kurte u haftına ve hu haqadan. Brez Abdullah Öcalan de çare seriya perskereka kurte xwedi roleke giringe u ev rol jihela partiye ke ve ke MHP ve jihadiye kabul kirin. Lewma divê tavilê têcî were rakirin. Profesör Doktor Hamid Borzaslan Türkiye dixwaze rojava bike parçeyeke ji xaka xwe û tê xebin fermana xwe. Profesör Doktor Hamid Borzaslan tekildar pirsgirêka Kurd û çareseriyê ji Ajansa Mezopotamyayê raxivî. Profesör Hamid Borzaslan dest şakir ku ev pêvajo wê ji bo gelên li Sûriyê bi zehmet be û em nirxandin kir. Divan 10-15 salên dawî de yek ji pirsgirêkên herî mezinên Sûriyê zêdebûna komên çete û lawazbûna rêveberiya navendî bû. De encamê de rejima Esad têk çû hêtê şerê şûna rêveberiyek real û rasyonel bi hêzên milîs hikûmetek ava kir. Xeteriya duyemîn ji wendakirina Siberoja Demokratîk a Sûriyeyê. Ev rewş ji bo Siberojê fikareke ciddî çê dike. Profesör Hamid Borzaslan derbarê êrişên li ser herêmên Bakur û Şatê Sûriyê jî axivî got ev êriş berdewama siyaseteke Tirkiyeyê ye. Dixwazin Kurdan di herêmeke teng de asê bikin. Bêguman mirov nikare Amerîka jî ji dervî vê planê bigire dest. Biya min tevgerên Kurd di ferqa vê rewşê de ne. Di rewşa heyî de hevdîtinên di navbera Kurdan û Hetêşê de pêk bên wê rewşê diyar bike. Baroya Amedê ji bo Bakur û Şatê Sûriyê bank li netewêniyek bûyî kir. Baroya Amedê tekildarê êrişên dewleta Tirk û komên wê yên paramîlîter SMO yên ser Bakur û Şatê Sûriyê daxuyanî da. Daxuyaniyê de wiha dibêjin. Divê êrişên ser sivîlên Bakur û Şatê Sûriyê û jingê han bên bidawî kirin. Bîroyê got ku niha yêkanê herêma Kurd, Tirkmen, Arab û netewên din lê bi ewle dijîn rojavayê û dewam dike. Lê niha gefeke mezin li ser vê herêmê ewle heye. Rawestandina êrişên ser gelên rojava parastina mafê jiyanê ewlehî û pêşwazîkirina pêdiviyên însanî yên sereke ye. Ji bo wê jî pêdivî bi mezinkirina piştevaniya nav neteweyê xurtkirina mekanîzmên hesabpirsînê û gavê ji bo pêşîlîgirtina şer heye. Divê pêşiya alîkariya bi xelkê herêmê re demil dest were vekirin. Baroya Amedê herî dawî bank li netewêniyek bûyî Tirkiye û sasîhetên yên nav netewê kir ku di çarçoveya hûka nav netewê de bi erk û berpirsyariya xwe rabin mafê jiyanê yê sivîlan mîsoger bikin û ji bo aştiyeke mayîndê gavên şember werin avêtin.
Kurdistan û dostên wan yên li Hamburgê îstasyona trênê çalakî kirin piştî rêzgirtinê li ser navê têçeşê ciwan Çewlîk Axivê got divê em bi hemû hêza xwe ji bo parastina xalka xwe tev bigerin. Divê em li her derê şoreşa rojava biparêzin. Ezbank li Kurdistanê û dostên wan yên li Ewropa dikin ku bertek nîşan bidin û dagirkerî û komkujiya li dijî sîvilan rawastênin. Çalakî bi duruşmeyan bidawî bû. Alozya Suriye lezda diplomasiya hereme Wezîrê Karêderveyê Amerîkaya Anton Blinken ji bo bi şefê rejima Tirk Tayyip Erdogan û wezîrê wî Hakan Fidan re hevdîtînê bike serdana Ankara'ya kir. Şefê rejima Tirk Tayyip Erdogan Anton Blinken li balafirgeha Esenboğa ya Ankara'ya pêşwazî kirin. Hevdîtina ku Wezîrê Karêderve Hakan Fidan ji beşdar bû bi qasî saeteke dewam kir. Berdevkê Wezareta Amerîkayê Matthew Miller li pey hevdîtinê got Anton Blinken ji dewleta Tirxwestiye ku rûmetê bidin mafê însan ên hemû aktorên Sûriyê li gorî hukûka navnetewî tev bigerin û kêmar jî di nav de çi gavên ji bo parastina sîvîlan lazim be bavêjin. Matthew Miller daxuyaniya xwe de wiha dewam dike. Anton Blinken dema hevdîtinê de nîşan kiriye ku divê rê li ber koalîsyona ji bo têkbirina Daişê nê girtin ku vê koalîsyona karibe misyona xwe bînecî. Dewleta Tirk dijminatiya Kurdan dike hincet û quvveta Sûriye Demokratîk Qesedê dike hedef. Lewma jî têkoşîna dijî Daişê bi zehmetî têkirin. Vêyekê jî îhtimala ku Daişê ji nû ve xwe bi hêz bike mezin dike. Li pey hevdîtinê serokatiya ragihandinê ya şefê rejima Tirk jî daxuyaniyek belav kir. Hat ragihandin ku Tayyip Erdogan ji Wezîra Amerîkaya Anton Blinken re gotiye ku ew yekîtî û yekparetiya Sûriyeyê dixwazin dewleta Tirk di serdema nû de jî wê xîreta ji bo Sûriyê dewam bike. Daxuyaniya serokatiya ragihandina dûrûtiya şefê rejima Tirk jî nîşan dide. Tayyip Erdogan li aliyekê dibêje em ê destûrê nedin ku têkoşîna dijî Daişê qels bibe, li aliyê din jî ji Amerîkayê dixwaze weke wan dijminatiyê bike û dev ji piştevaniya Kurdan berde. Li Wanê sê kes hatin bin çavkirin îro di danê sibehê de polîsên dewleta Tirk li Wanê bi ser malan de girt. Di serdegirtinên malan de hevserokê Partî Herêmên Demokratîk DPP'yê berê Harun Okay, hevserokê DPP'ya Bajêr berê û serokê Konseya Bajêr a Şaredariya Bajarê Mezin a Wanê Fikret Doğan û li Tetwan a Bitlisê jî Walatiyê bi navê Mustafa Döner hatin bin çavkirin. Kesên hatin bin çavkirin bi müdîriyeta Wanê hat zanin ku Okay Doğan û Döner di çarçoya dosyaya Şaredariyê Esenyurtê ya İstanbulê Ahmet Özer de hatire bin çavkirin. Her wa hunermend Pınar Aydınlar jî hate bin çavkirin. Hunermend Pınar Aydınlar ku di hevdîtineke li İstanbulê de gotina ne Tuncelî ji bo me Dêrsimê kir û wêneyê sêtiriza hilgirtin hate bin çavkirin. Hat zanin ku Pınar Aydınlar di çarçoya lêpirsîna pesindayîna suç û suçdaran a serdozgeriya Komarya İstanbulê de hatiye bin çavkirin. Rojnamayên Erebî behsa metirsiyên Sûriyeyên ya ji rêveberiya nû dikin. Rojnamaya El Arab a Londonê diyar kir ku tedbîrên ku rêveberiya leşkeriya operasyonên Sûriye ya bi serkêşiya Ahmet El-Şerî ji bo gelê Sûriye metirsîniye. Tê xwestin ku bi van operasyona mafê PKK'yên li Sûriyê tune bike. Ev biryar dide xuya kirin ku ev kom dixwaze baweyeke bilez desthilatdariya xwe li ser hemû gelên Sûriye ferz bike. Rojnamayê got ku di çend rojan de polîs belav kirin û desthilatdariya demkî ava kirin û wiha dewam dike. Civînên xwe jî bi nûnerên biyanî pêkanîn. Ev hemû ji bo gelên Sûriye metirsiye ku hin PKK têne dûrxistin. Dîplomatîkî Şamê diyar kir ku HTŞ yekane komek û bi şaneyên biyanî re civiya û got em bifikarin û dipirsin tevaya rêveberên opozisyona siyasî li ku ne. Rojnamaya Şerq el Ewset jî wiha got li hemû şoreşên Ereban de desthilatdar her dem li dijî gelan berrehm û zilmê dikin. Yek desthilatdariyê demokrasî aniyê welatê xwe nîne. Îro li Sûriye jî ev pêvajo heye. Sûriye di nava berjewendiyê Tirkiye û İsraîlê de ber bi wendabûneke ve diçe.
فرماندار سوپای پاسداران ایرانی لبغدای لگوری مدی عراقی فرماندار پاسداران ایرانی اسماعیل قانی سردان بغدای کریه چاوکانی راگهاند کو کانی لبغدای به سر کرده این کومن چکدار جویایه هات گوتن کو دجوینه ده باسا گشدان ل سوریه روخینا بش رژیم بشار اسد و ایریشن اسرائیل هات یکرن چاوکانی دازانو کو برپرسن کومن چکدار ین عراقی جکانی ریله هلوستا به عالی عراقی ل سر قیران نهایا سوریه و گوتنه لگوری همان چاوکانیان د جوینه در راگهاند یکو او جبر و هیسکرنا پاراسنا عراقی ناخوازن بکونا و شرکه نوده بله گودان جمعنوچه نیرو پیشکش کرن آنا